U osnovnoj školi Rifat Burdžović Tršo i ove godine organizovan je Dan otvorenih vrata, tradicionalna manifestacija za buduće đake prvake. Cilj ove manifestacije je upoznavanje budućih đaka sa sistemom rada škole i budućim učiteljicama. Osnovna škola Rifat Burdžović Tršo tradicionalno je otvorila vrata budućim prvacima. Predškolci predškolske ustanove Habiba Stočević upoznali su svoje buduće učiteljice i školu u koju su se upisali. Budući prvaci nisu krili oduševljenje i radost zbog posjete školi i susretu sa budućim učiteljicama. Mala ptica špeva, veselo nam peva, firoli, firolu, proleće je tu. Firoli, firolu, proleće je tu. Ja bi volila da sam đak prvak. Đak prvak bi volila da si. Pa od septembra ko Bog da, đak prvak sa puno petica. Đake je u ime škole pozdravio pedagog Nazim Halilović i upoznao ih sa onim što ih očekuje. Osnovna škola Rifat Burdžović Tršo ima 6 učiteljica u ovoj generaciji, što prihvatamo prvake, tako da trudimo se da spremno dočekamo sljedeću generaciju prvaka. Jedna je ustaljena praksa da vrtići dovode decu ovdje u školi, da se upoznaju sa učiteljima, da se upoznaju sa uslovima, tako da smo u saradnji sa vrtićem dogovorili ovaj današnji dan gdje su deca došla da vide učitelje, da se druže sa starijom generacijom, sa učenicima 4. razreda i da zajednički se dole posle poslužimo i da porazgovaramo o dosta tih stvari koje tište školu i gdje može da se u školi provlači još neka udobnija situacija kako bi naši budući prvaci bili spremniji, njihovi roditelji bili manje brižni za tu decu. Znam da su roditelji uzbuđeni kada se generacije primaju, ali ova škola ima tradiciju da prihvati prvake tako bezbolno i da oni se priviknu odmah na sve uslove koje škola nudi i na sve uslove koje učitelji traže od njih kao generacije. Na kraju posjete školi za buduće đake organizovano je i posluženje, a oni nisu krili radost onim što su doživjeli posjetom školi.